Hello loite ho na bonun thusim tha ngai dingin kain lim kidave tunia hin masanga kona hata request anom jingkhat Burj Khalifa ki simdan chungchang thu hi in sai diu hi intin hechi hin request ho hi alung jong hang lewa hitai ti jong chu ka he in ki phatlam ka sama ma in hi jong le i sei ma bang wa chu video sim hi minute khatlani ki ka ki chai jing a hi lo je hin phat alut je in chutale mi tampi ki khoma deidan za chum che a hi le ei jong aki confuse thajing ji in YouTube trending dungzuya video jong ki simno ma channel jong akhan to be na theiding ki ku ji hi je hin request tampi ho he phat chain ahung ki sim thei ji lo jong aumin hi jong le ina ki he thim diwa avel vela akiti mo hi a hi le tun i topic lamun analu taw hitin mihimte hin extraordinary ti chu adang sanga na sazo thil sim do ding ti hi anatup jingu khara hi in achi sa kum asang lama chun kidang ta a ki sa pyramid ti ho tabang hi ahi in ahin la 21st century ahin hechi in song sang ta skyscraper ki ti ho hi ahung hi ta na hi phar so ta hi vanoya in song sang pen hi Empire State Building kho anahi in izong le hechi zo nung chun in song sang ta tampi ahung do tan 2010 a kona chun vanoya in song sang pen chu United Arab Emirates Dubai ahung do tan hechi chu adang hilawin hichi in song Burj Khalifa hi ahi Burj Khalifa hin kumse in tourist 1.8 million wal alung la azawin hichi in munahin nise in natong mihim sang som le sang ni hin asunga kinna atong jingun hi meter jagit le som ni legira sang hichi Burj Khalifa hin record tampi anasu ke en hichi a record ho hi melchi zo siang zong hi point hichi hola aga he thei neu khat chahile tallest freestanding structure highest observation deck tallest service elevator chubana highest residential apartment ti ho hi hichi project hi Dubai King Mohammed bin Rashid Al Maktoum Lungela kona hin ki semdo hi in hichi khopi hi vanoya tourist destination sang pena dinga asim do no ma hi hichi in song sa do ding kitup na ji chu hi le mihim ten anasim do thil ho sanga na sajole thupi zo khat sim do a sa do ding ti chu hi penin hi hichi project na sata hi 2004 kuma chu anaki pana kumgup sungle 1.5 billion dollars loan a hi hingi sema 2010 kuma chu zapi adinga anaki thin su hi Burj Khalifa ki sana ki sumang sumhi adang dang hoto ite ka le hlom cha bo a hi in iga he them theina divin New York Hopia One World Trade Center sana khun 3.9 billion dollar loot a hi in a hi wanga Burj Khalifa to asan dan ga te ka hoi jong hilo a hi asum atam alhom chu thu chu mi tale vanoya in song sang pen khat hinsa do ding ki ti hi thilbai lam them wang helo ding ti na hi asa do masanga jong asa ding dan aga gun mai jong architect hodinga jong lungthim thu ta sen ngai ding hinalai a hi le hi chi in sa na dinga akimai tu pi diu ha sa na lin ta kha cha hi le amuna kinung jing hui hi a hi in song sang ta mul sang sanga sang ho akisa ting le aboi na lin pen chu hui a hi jin hichi hui nun dan le achi dan ho he thim theina ding le a in songa dinga ha sat na a hin thut thei ho het do na dingin engineer ho chun wind tunnel test hi somli lam hil anabolovin hi hiti chun a chaina in y shape dan dewa alaya chu hompi thum ne ya sim do dingin a hin phat sa atawin hi a het bailam deu dinga sai dingin hichi a in design hin hui ho chu asu buya indang to ki banglawa a design agi sim ji a hi hui ho dinga jong det ta amut det theilo ti na hi iji chun hui chun a building chu asu se theina ho akonin ha ta in a hu do in hi a in design ki sim dan hin a in sading ho ading in jong bailam cha a sa do theina ding asim pi in hui hat ta hung ho jong chu ha ta in anasuni min hi Burj Khalifa hi detta ki sa jong le nain song le lam khu hui ekinun ting le meter ni le thum ti hovel aki hot le thein hi jong le hi chi hi in song sang zo si in atu chi monga hi a in song chu detta om theina din abul pe na chun concrete sa ta aki sungin hi chi chu 3.7 meter in asain hi chi chu room neu khat sung sa dan to ki bang ti na hi tai hete concrete sunga chun piles kiti thi lum len ta le sau ta meter somli le thum chana sau ho hi alei noila ma dingin akisilut kin in heti chun a building chu det ta a hin tu cha thei hi a hil aboina kit khat chu amun asat dan chu a hi kin in Dubai temperature chu ha ta asat ji chun anatang ho chun a ina cement ho asun di tingole
ice zong azaw sa uwa zan ngen tabanga na sunji wahi a building asat vendo na dingin apunung chu ni sawa hung ho chu le sol do pai pai thei ding glass akimangin aluminum le stainless steel panel ni sa hu ha ta sudap a plok do thei ding ho in akitu minahi hichi sim do na ding chun thip na nei mi ho chun glass piece sang som ni la sang gup tabang hi khutin an at ke on anatu un hichi chun ain song chu asu da ma asat ho akona ana hui do a hi ahi le hiti chun kum gup sung ving veng ahin boi pi zo nun Burj Khalifa in song chu sa chai hitan it's in kisa na architect aman ho chu Skidmore ahi in Owing le Merrill ahi in amaw hin agam chon dan le khanto machal na lama advanced technology mangcha ahi hichi in hi agong ding dan ahin sim do wa hi a in design mong mong hi architect so chun spider lily kiti aphat neya pa ji hichi nelgam pa cha zat khara hi avet do wa ahin sim do hi a in song noi nung pen ground level chun hectare som lakhat zena lin mun ong le thil dang dang kichip na hi hen geograph fountain kiti ho in aum kulin hichi tui ki khodo ji ho fountain kiti ho hi hilai muna pen hi vanu ya dinga jong alin pen a hi in hichi sim na mai mai in jong $208 million alun in a hi hitia chu lai sangup le zukup lampi to ki tu tha a anoi lama kona chu tui ho chu meter zala som nga chana sanga ahin kap do theya ki sim hi hichi tui ki kap do ho asan dan chu Statue of Liberty sangin azan ni in asang di chen in a hi engineer ho chun a in sa na thil ki mang ho le athil se ho chu ha ta su hlom ago un hizi chun sky source ventilation system ki ti hi building chung lama kona huiwat hin pulu theiding in ase mun hi Burj Khalifa in song hin vanoya condensate recovery system ki ti lin pen anain hichi hi ei pawa saidinga tui ki mangsa a hilo le akimang nai lo ahu a ho chu liquid forma tui lesu sa akit na tiding dan hi intin hitia chu ain pumpi sunga tui ahu a chi do ho zo se chu ale chom lut kirwa basement lama tui khol namuna chu atuya ale su sa kirwa hitia chu hichi tui ho chu pam ho mangcha hi alu nading kitup sel sela ki sim ho a chu asol to kirwa building sung pumpi a chu aman thei kinu hi Burj Khalifa in song asandan hi achunglam floor izan ham kho mi nading ahilo le na to namun ding ti ho in akimang pun achunglama spire kiti aga sangdo pen ho din pi ding le tu cha theiding mai maya ki sima hi hizi chun a floor agoma zanile ko la khu 22% tabang ho hi mihim na ki manglo tin a hi hichi in song sandan hi Eiffel Tower sandan thum tabang a hi in Empire State Building sandan ni chan aphadi chen in a hi alit asandan hi ain song pumpia windows hozo se su theng na ding akun cleaning crews hon thathum tabang asalut jevin hi ain song ki sana ki mangdo concrete zo si agoma agi dan ho saipi lakhat gi dan to ki bangin ain pumpia ki mang aluminum zo si agi dan chu huikung lenta A380 ho nga gi dan to ki bangkin in hi Burj Khalifa ki sa anahin na tong ding mi aha lut sa dan dan chu akisa alaya chun nikhat sunga hin na tong mihim sang som le sang ni le contractor le avetup le ding mi ho amuna chun om jingu angai na hi hichi hin mihim te khang thu sima in ki sa hola a vetlom le vet hoi pen khat asu do ena hi a in sung pumpi a hin ki tol le na elevator som ngala sagi aumin amen elevator pen chu meter zangala li chana sangen achi to the na hi Burj Khalifa in record atu lo khat cha hile vanoya elevator sang pen hi na hi a hi in hizong le agang pen athum chan nawang achang zo na hi hichi neu khat asu hil naw ti ding ham a hi lo le a thin lel naw khanin apangin a hi vanoya elevator gang pen chu Shanghai Tower a a hi in ani chana chu CTF Finance Center Guangzhou muna a hi Burj Khalifa in tingum aga sang do lai pen khu ake thei pen dinga ki simi jongle mihim lungyal ake ba alo jin kinil ki bauna neo neo anaomin hichi Burj Khalifa spire ho hi vanity spire akiti na ji chu ama a hi chen na theilo a hi in a in song chu asan sa na theiding mai maya ki sima hi jongle hichi hin man na anei lo hi di pu in a in song sunga ki ho mat na man cha network tower banga kho ki mangkin a hi ahile Burj Khalifa hi ki show off na ding ahilo le ipipian dinga ki sai ding ham ti hi igel mai theo hi ahin la abula isai bangwa chu hichi in song ki sa alona aji pen cha hile wanoi pumpia kona tourist ho ha ta hui khom na ding a ki sim zo hi in hichi to gonu chu hoi ta in analo hlangin
kumkhat sung may in tourist mihim 1.8 million valzen an hoi khom zo in hi chukiu chu hilowin hi chi in song lin ta le sang ta hin akiman nading adang tampi zong anein asunga hin thil ki zu na zong adim senin office mun hotel thupi ta ta ho a hin mi house ho adenga chen namun theiding residential unit ti ho zong adim senin hi ithola chun luxury residence zakko omin studio ho akona 5 bedroom penthouse ho zong omin hichimuna chengle hodengin free a aman theidiu facility za za omin gym library meeting room ti ho chong mu thei hi chichung chonin cigar club ti ho jong anein sana ki zuna kaihlang le insung le polama ki chipna ding pools ho jong anein hi chujong le vanoya insong sanga kona akom abel mun ho hinvet na theiding sang pen anein hichi chu a building akim la vela chon ake koina hi war record tampi a hin su ke naw la chon vanoya restaurant sang pen jong aneyun hichi chu meter zali le somli le khat sangin floor zakhat la somni le ni na chon awmin hi hechumuna kun jong chun akom avel le agam ho hinvet na ding mun hoi ta ta ane na hi ain song mong mong jong hi thil hoi thil phata ta ho a man thei chana man ding ti hi ha ta atu mo hi in ije hin kum tha lim na firework ho ki bol ji ho jong khu panoi mun dang dang ho a sang sanga hoi zo in burj khalifa in song hin ana bol do jingun hi burj khalifa hi nom the ding a hinan hi jong le hichimuna ga ding ki ti chu manga jong ki sang phapun tin studio apartment ho mai jong thlakhana ren man se se a $2,000 lam ki pi hi chuti hi le lup na khat se umna apartment ho mai cho ding ki ti jong le millions dollar lam chu wal phat ding ti na hi burj khalifa in akisa zawa chun mi tampi na ta sana cha hi le h in song hin kho khel ding adang ahung ki sa do kin ding so lut punti anati vin gamdang saudi arabia ti ho en jong h sanga sang zo in song jida tower ki ti sa ding anagongon hi jong le h project hi thu chin om thei nai pu in burj khalifa hi vanoya mihim ten in song asa la owa asang penin jong hung den tamai the hi ipi chu hile malam hin khuding cha ki sei thei po in chi sanga sang zo jong hung ki sado gang chal mai thei hi jong le koiman hi ti ding sei thei pon apha ne na hin pu ding hi tai a hile burj khalifa ki sa hi phachum isa ovem hichimun ve na ding khun sum nei le chun na chi in na ga ve jing dem a hi lo le hi chi sanga anai mun ki dang dang ho ki ve zo le na ti em milung gelo comment section a in sei khom theu hi tunia ding in hi chan chu hi in tin na bonun stay safe and stay blessed.